Здесь, любой. Салам алейкум, байка. Не жұмыс? Есть желание поработать? Я. Желание есть, говорю, работать? Шақыршы, братан. Аз бір минутта. Сначала. Орысша сөйлеп. Здравствуйте, Байка, да, работаем. Что вы умеете сделать? Все умеем делать. Вот дома уборка делаем, вот палас бьем, вот поднимаем, вот пыль уходит, догоняем пыль, вот люстра чищем. Наборчик, вот паук, таракан, вот веревки оставляют, белый маленький, вот чистим. Еще? Все делаем, вот подряд делаем, вот теста, вот. Ну-ка, четвером встаньте туда. Кто хочет поработать? Я. Еще кто хочет поработать? Еще кто хочет поработать? Все, ладно, давай, садись. Я орысша сөйлейтін бар, үйгөр орысша үйленіп туған. Ол касканы ки, анан тегі прорабқа барып алсаға жұмыс береді. Hello, it's me. I was wondering if Қандай сен? Не қылып жүрсің бе? Айтып қойсың бізді жұмысқа бақыт түні жалғыз ұстап қой. Сен халтурщиксің да, бұяқта халтурщиктер вообще албайды. Онда халтурщик емеспін мен. Сен халтурщиксің сен. Біз только на качество іштейбіз бұл жерде. Не бе? Біз ангар салабыз да, мындай качественный ангарлар салабыз. Ичине деген гараж қылсаң болады, спорт зал қылсаң болады, бассейн, склад толтыра нәрселерді қылсаң болады да. Только на качество іштейбіз біз. Очой. Азар жоқ, не жұмыс қылсың қазір? Кстати, мен сен шефің білесің, мен прорабпын бұл жерде. Қандай шеф? Мен бірлі шефім бар. Ақша керек пе, қылчы? Не үшін? Деді цементтер бұяққа ташы.